aprangsi berta thepi arjuitha Tomon charting ke Japan hem kirudu na kisung chot kali lockdown asang non puta theklong lelang pu long rilang suarat kaningri lockdown asang rong atokono ki pipe ke apia lamlo di purong sepiar lo along amatta sarkar pen ke ron asang long dunwang bilang Socheng constituency arlo lang met arong aradapan perang ke prodip propen ke rap ke pajir Pirthe along Gurprem coronavirus pen ke phere me miahut mukhi marong along apuhini long honga soke jai Lockdown second phase aputhak news fast apherang ke pen deputy commissioner Mukul Kumar Saiki aphan karjudam ahut kethan atengke bangso lockdown kangkir esek bas pen chenglok kenangsot agari kali anke cheleng longle monit kaching room social distance kangthok tap gutka tobacco liquor hei hui jorlong le lapen anutin mas mate ingho kachi dibape envek nangji galamal kulat pen akaprek ingpulong le jong si pate pek pulote lockdown aron ateng pen nep nang kok po pusi ningje anpar takaprek district kaplong le kecho ahormu district arlo kopisi kelong ma hala ansi warsai pichoji penap malomso phan kulat ingputa hai puta ningje Dipu ward number 8 angkang Bisnu Priya Manipuri Basti along lockdown ning koira trok leng dera pita government pen ki pia sangahan hang narakirap long lelang lasi bang so hawarat atum ke ongdung atum government pen akirap long jimene pusi halaso arni penta chonghong pronglo seta akaprek adim akirap ke pale edji aphita ke palong bong ajok ningduk lo pusi ningri lapen sang ki pija phan towar cholang ding lo puta ningje Pinpur me bangso rong along ke ongdung atum chongda chote lo pensi apiso aso chepang reng lasi alang litum ahin pen sorkar aphan bangso akirap long jip aphansi chuning ripon lo pusi pherang kyang lo pachini dun নম্বর 3 মাজমজিয়া ডিফু শহর মাজমজিয়া ওয়ার্ড নম্বর 3 বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ৰংচামপ্ৰী বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী বৰ্তমান এই গাঁওখনত মই উপস্থিত হৈছোহি Nili Karbi Anglong Women Justice Forum Secretary Priscilla Terangpi Pinila Bangso Porahut Dak Nili ke doa di malong lockdown kibiko ka joine kidukela ka tumaphan ke rabji pura sarkara hin pen keron ke baka hormu kadoka ve aphan pipa jir tanglo tebon sita labang so koloni nili ke doa di malong non pini anta thangnat abostuta nang lilelang bonsita non ladak ke do tum lake local mate ke do thip atu ke chongdat pen sila tum che pareng asumar than ka che pangreng lasi ne lining dukpik athema kado ka ve pirthe kar bianglong ana dangan ke long laba bhormu pipot sila bangso a locality long le det la tum ta ke long nangji lake ke nangsot lasi ne li ka chiningri da mathe ke la hello Unan pen ke paprap jin pen labang so a locality Bisnupriya Manipuri Kolonia long rong sampri ward number 3 along kerap asai nang pali je phansi neli government na tumaphan chuningri lo CM la pen EM kadoka ve tumhanda neli chuningri lo aki plan ya je loke ku poai na এতিয়া loke etu kane ami বহুত দুখ পাই আছো আমি সবে আমি হাজিরা করা মানুহ হয় সব দিন হাজিরা করা মানুহ কিছুমানে অটো চলাই কিছুমানে দিন হাজিৰা কৰা মানুহ হয় সবে আমি এতিয়া লকডাউন আজি 22-23 দিন হৈ গল আজিলৈকে আমি একো পোৱাই নাই খাব নৰা হৈছে ঘৰতে বহি কিনি বুকতে মৰি আছো তাৰ পিছে গলো পুলিচে খেদে এনেকৈ আৰু কষ্ট হৈ আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা দিয়া নাই চাকৰিৰ পৰা দিয়া নাই আমাৰ বিলাকে কি উপায় হ'ব সীমা হৈ আছে আমি ৰেচন পত্ৰ চৰকাৰৰ পৰা একো পোৱা নাই আজি আমাৰ বাইক ককাইবিলাক আহি আছে খালি নামবিলাক লৈ যায় আমি হস্পিটেল যাব পৰা নাই বেমাৰী এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা একো এটা সহায় পোৱা নাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি খাব আমি কেনেকৈ থাকিম ये जो लॉकडाउन हो रहा है इसको लिए हम लोग को अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला 20-25 दिन हो गया है बंदी घर से निकलने से पुलिस मारता है तो हम लोग खाएंगे क्या हाजिरा ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ কেমেৰা পাৰ্চন বিজয় বিকি সিঙৰ সৈতে মই পংকজ ডেকা ৰংচামপ্ৰী 19 nong dhansuri constituency angkang luring langso ahawar kedamtang ni phai
Prepo Arni men tumon charting ke jap ajok penang anahem rudun lo. Anpar talahaya kisunga puthak majok ratchari asong japo atumta kahumridam abelang. Pinpur me lockdown kisung chot kali hem kirula pen kecho jia phanta pini arni anta sarkar pen kiron lockdown asang imuta longdun delang pusi hadagrada tumpen chethan. Lasi Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Prabjin Pen Kirona Sang Kepale Japan Chuning Rilo Puta Chepaklang Tamila dak during lang so Rumes Rongha Rong Don Kiner Kebdo Setami nilitum la lockdown na bang kinitum Kroidun Pimelo Manidun Pimelo Setami Sorkar hin pen nilitum Rong Kidukira Karatum Thank you or Chola Pen Hajira Chongdak Chortum Si Pini Arnian Tala Puson Hindo Bomlo Lasi Usomaratum La Penadon Tinatum Stami Kang Chir Kalang Irabang Sungpar Piglo Lasi nilitum Pan Sorkar hin pen Prabjin Pen Nitum long na humrira sangan kiron pon thegya phat la pen sarkar pen kitya so nitum phan kira pon thegya phansi nilituma hin pen nang tum sarkar hin phan chuning rilo. My name is Dhasri Loring Lang, so we are here under Nagachang. Okay. So all total, nearly we have 18 houses in this village. During this COVID-19 lockdown, we are facing lots of Assam Power Distribution Company mate powerhouse adung het Mary Hing Archok kedam tangarni tumon japon pong apita sai puatum methanga sai chiklem kle lapen kapang krevia jok irrigation sai phu pen chenglok angton asai hem amokha anta pangting klaksi dokoglo non lockdown porahut mekawe lapen ke pipe dat ajok akisung donanglo lasi prabjin pen kaselam japan hawara ratum tuning report Tirkheng kangti COVID-19 ke sopen ka chere ponjia phanpura Bharat arlo lockdown ki pialong Karbiang long tak kangkir donche ka jok penangan ki dukkela kararatum chunam chore da thai kawe penajok ke chumo wepen akisung chetong nang lo pumathasi socheng constituency arlo langmet arong arlo ki dukkela ke chumo we ki junmo we aradatum phan langmet arong amekar karlitang Mahindra Kro habe arong ka chewo chiklo Johnny Kipling pacheton ponsi Kro habea hemtun isipen perangke klembang phu Pradip Pro kejalin ponsi langmet arat kidukelak nai don prokep arat atumapan sang puruyate sabun jangtu inti lapen enokan kechidip mak sekejoypen kepajir News Text Report News Fast Karbiang Long non malom coronavirus akeso ajoini kaphere mimea pora hud West Karbiang Long men miji mukhim arong along Rajesh Inghi Ihem along kedam tang ni phai Chris Sirkep Arni ajo por phai kresia por malom hem pachopang reng along hong asu kijai pen apu hini dokok ajok ahem asor kaphere pen pinang andolo la pen kemang hume me ason si mandet lo lapuson ke nili hem ke cheng si lang pusi ahem asor tum nang chethandun seta along hong aso ki thikereng abirta abelang dongka mukampen komol kathar news fast Karbiang Long Bokolia richo hidi rong bang ingleng arong long bang pre pho chokomar tum chelangsi kidukela katum phan sang phuroyathe dali jangpu sabun harson care hai hui ake joypen ron pon bang solong than bang babular inti jugen ingleng atum pherangke thengnok ke than pon ke jongsi lockdown ajerding bom lang pulote un an ke bang jilang apor sitami rap ponji pisi than Sonsi lapu lang thera hawar bukulia number 2 balijan bonglong tok biarong along chokomaratum chelangsi rongarat tumphan kecho hormuk keron pon alang litum longsing teron SA irrigation mechanical dipu division sikari inti khalasi PHE longram inti LP teacher jugen tokbi khalasi irrigation mechanical josna Teron P Forest 1 Premi Tok BP Pion Ranjana BP Karbi Language Teacher KLP Rani BP KLP Priti Terang P ICDS Workers Lapen Mongol Singh Kro KLP Alang Litum Pen Non Apor Rat Kisung Chet Aporahut Masap Soviet Sitame Don Thong Kep Serat Han Kerapajir Pon La nilitum jongyung pan sekarang nilitum dak chokamara do ngelengarong chokamara tumdo lasi bang singing leng kre ke thom bak do singing leng cheng pet pa si tum la tumhan keron niklo singing leng chero la ase te la so lockdown ang bong long la jong si lockdown bat bom plo tanang le tum la so keron nang le tum rat phan ke rap pon nang le tum ma thapon bom ni ma ko son la so ba ga mo jong si khai pa ding plo tan ye tum la chokamara tum ba pun no chat chiwa chi si Tingai dosi la so ta ko deng bon thupo
Kapir thea dang along kapere me awur ki tur COVID-19 ke so pen ka cepa jok jia phanpura pini amreng constituency MAC Rina terang pi Kapinkha pona teng pen jirikending police station ke parlo mukoilam pen pangchengsi jirikending video saihem jirikending police station jirikending hitiajo lapen jirikending govt PHC jirikending lamps lapen monit ke do kaching promadim along an sanitizer alang apon laso along VDC chairman Lucas Milik lapen BPHC management chairman Prophet Tiso Tumpen cherap cheto dunsi pachun pon wothat lang so pen rajen ronghang news fast karbiang long Pinia berta lan si pajodiglo to mithak me kardom